kilong ke bapala ngene bana ke jing thap ti kwa jam bat ka bakmen ye phi baro ka burom baga jingero nga ayo play try kan rat upalari bala sumar yangi hado kani ka khlemat ka ba manta ka balong ru kasi ka bakmen na ka banta jongi ha ka bangila yo pantli ya ka parish ka bathman nga ay khublei ru ya ki bishop ya ki father ki sister ki nong trai kam balang ki long kumi long pa ki samla baje phi ki para khna baro ni na ka ma bana yunin ni la pen kre ya phi ya ka we ka bible skit ka bla shim na ka gospel jong umakius kalen nong ka balai ka dkhot ka baning kong hadu ka ba khanyo kata ka long shaphang ka jingpen shoi yau jisu te mentahi kumni ninyo ino ya ka ne ka skit kublai shibul nes baptis ulawan Prepare ye the way for his kingdom. His path we must clear. Bad ulas dang menyalap hari kinja Judea ulaong to kela kepemut nabagai mau play kalajan unong yu thu lupa Isaya ula keren chapang uyo anes Of his coming, our voices will raise as we sing his praise. Oh, prepare the way of the Lord. Love one another. bad ulaong dan lupa bertari genja tepen krai gelinti jong try tepen baja gelinti singkian jong u uyo anes ula pong da kijan sniut Every sin, watch for the Lord comes tomorrow. ula ban po asni halagi singkai jong u Prepare ula bam da kiput the way of the Lord. Oh, share the good news of his gospel. The day is at hand. bad kingap klau Let the faithful stand and prepare the way of the Lord. kipat ba kilawan siya una Jerusalem nakajala Judea baro kawe banakitan thabwa Jordan I borrow try your lucky Wajing supajing manga Yaro you try piki kunu try Yajing krau bojong kila playa lagi pop bad ulapin baptis yaki haga Jordan Aba uyo anes ulayo i babun ki Parsi bat ki Sadusi kon kisen po menobla itu ipi bapila laban lan nakacing mital play kepala januan niyo soba pila kelak pemut
bakon yaw Abraham na kini kimau yaw sdela penama trai udeng man la udeng ubam seiso unsya pengat bat an berat akading nga penbaptis sipi da ka babla kela ka pamut hendai utawan wan na den jonga un penbaptis sipi da min sem bakot bat kading ukam krabol ban yanga bat ngamlong ubabet wat ban raya ki cuti jongu ubat ya ka tempe na lagi kiti un pen khoja ka kentem bat un lom ya ukeu halaki tiar henrei ya ustad an thanga kading bom julep Deu Jisu ulawan na Galilea siya ka Jordan banyo baptismo na Uyoanes ngaken ubade ban sya penbaptis name henrei me penban me wan syanga henrei ujisu la paiktin ya menta kamat long kumne ban pin long ya ka sander jang ublay kumta Uyoanes ula menjor ban pet baptis ya ujisu Jisu utang siyo baptisma ulami nakawa markumta kabeneng kalapli badulayo iya uminsim ublay ubawan hiar kum kaparo halo jong u teka sor kalawan na beneng uni ulong upun meit jonga ya ubanga das ngawun nangta uminsim uyal layalam yo Jisu syari kenja baon pensyoy da uksud Jisu la paiktin Lata tang daw puhi ubre em Hindai de kakten baro kabami na kasintor ublay nangta sud ulara ayaw Jisu siya kanong ba bakut bat ulapin yang yo u hatiar jong ka temple
ula ong. Nadami lang kuno blay. To penaya latin bala tho. Blen ai hukum lagi angaban sumari me. Ya kumnore kumno mencinto dama. Henry ujisu ula jubab. Ka jinto ko angru menam tinjo ya utrai blay jong me. Nangta. Uksud ula ra yaw jisu. Sya ulum bakinjang shibun. Bat ula peni hau ya kahima baro jong kaperte. Bat kajing krau jongki. Ya kene bara ngan ahmi lada midam bat mani yanga. Hangta ujisu ula jubab. Kena ko syaitan ka jinto ko ang ya utrai blay jong me men mani matang ya uhi men syakri. Kumta, uksud ula ino ya u. Bat ki angel. Kilawan, man ai bam ai di ya ujisu.